Hello, Jazers. Be your friend, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. In hú vắc về, thế rồi, mình lâu tâm em. Lẽ, he video hian in zir lai kai noi deu hlek taron soi ve dona. He title hi kan da ram hul dam doi ka ti ni. Mi chen kha chuan ram nim dam doi en boka. Hap rong chuan medicinal plants kan tia. Nakin apo taron lampol nok nok anga amaro chu in hrethiam vek thawang. Tin ka soi detail don no wa. In hriat thiam thei tur tok lek le in man tangkai thei tur tok lekin information karon pe don chewani a video top thlenga en page chuan khai khai in an hlok don lo tuk ti hi ka guarantee ni tuna hian tuna kan lo soi thanang zoda pakhat na ka don hun deuh ram hul dam doi te hian engtin nge natna an ti dam thin emo engtin nge natna an ti dam thei a chan chu ram hul dam doi te hian in chemical an pai ani ama hin tiam ram hul dam doi ni sia natural tur ni si engtin nge chemical an pai thei a chan chu mi then khatin an herbal dam doi hei ram hul dam doi atanga siam chua herbal product company through a an ron zor network marketing he hote po hianin kan company siam hemi product hi chu natural vekania emo karam hul dam doi siam hi chu natural vekania chemical engma tello anti thin sia tikha zona om thei ani nia an soi sual lu tuk lo achan chu mo ram hul dam doi a chemical om te hi pathian ina thlaya a siam heta mishing ina laboratory a siam chop ni lo chemical an ni wangin an hminga po natural compounds te kan tia bioactive compounds kan tia heta phyto ti hi thai plant soina aniang soina aniang ka ti soina ania video ka siam khat tol tu kam lo che thiam lo phyto compounds kan tia phytochemicals te po kan tia ni example ka peang aienga oma aienga hianin bioactive compound pakhat curcumin a oma ni hi curcumin chu ani a structure chu mo chemical structure chu curcumin a wang hian aieng hian vung te inflammation te ti zia oma laboratory a chuanin cancer cell te po a that thei ani hetiang chia hianin khai sang sang medicinal plant sang sang a hian bioactive compounds phytochemicals kan ti ang chi hi an om veka heng te awang hian ram hul dam doi te hianin nat na hi an lo ti dam thei thin ani tuna zona danga kal le halang medicinal effect nei chemical te hi ram hul dam doi in engtin nge a siam chua ni china khanin pathianin thlaya a siam sa khatia amaro chu pathian thil siam ro pui je chu tuna hianin pathway pahni che ka hmuang cheu he pathway he process mang hian ram hul dam doi te hianin chemical bioactive compounds kan ti ang chi kha an siam chua kani heta ka ron drop masak he shikimic acid pathway ania m pharma kan zir thin ani phytochemistry subject a ka hat by heart na sa thei khopa exam na ron chuak du boxia angai ang chia kan zia chua thei pe chuanin solid pop pop mo mark som pop pop khania an by heart na sa thei ni he shikimic acid pathway ania tin hi terpenoid biosynthesis pathway ni tin hi example mai mai ni hemi lo pathway po hi dang lo om heng pathway mang hianin ram hul dam doya te hianin phytochemicals chi sang sang hi an lo in siam chuak ani tin heng pathway heng pathway siam tu hi tunge kan ti cho pathian ania pathian them them je chu mo mak deuh mai nia ole tu adang kan kal le halang ram hul dam doya tan hian achangin anha achangin ara achangin apil achangin azung apil ti hi bark tin anyo azung kan mang thina hi nge om zia ngati nge a hna vek ram hul dam doi zong zong he ngati a hna vek kan man mai lo ti kha zona ha om ve le thei ni ya chan na chumo bioactive compounds ron in siam tur khanin pathway chi sang sang kha om ta khami pathway chi sang sang ina kham bioactive compounds a siam na hmun na zir khan an in store thina ni medicinal plant then khata chuanin an bioactive compounds kha a hna hian a tam em em a then khata chuanin a barka a tam em em a then khata chuanin a fruits a atama a then khata chuanin a zunga a roots a tam em em ani hemi awang hian ram hmul dam doi tan hianin nei mihring kan in anglowa mihring chi sang sang ina talent chi sang sang kan nei ang hian ram hmul dam doi te po hian ram hmul dam doi then kha chuanin an hna a phytochemicals kha an store tam dewa a thena chuanin an ra a fruits a in a zunga kha wang khanin ram hmul dam doi tan hian achangin a hna achangin ara achangin apil achangin azung kan hmang thin ani e karen ron om lo de me ma se vanei thak deuin ring light kan ya thakop mai
ole ram hul dam doi hi adu apiang tan a man thei nge medical supervision kherangai ram hul dam doi a regulation shim shim hi chu a om thalu tuk lowin alanga ama ro chu heta pharmacy a chonin drug and cosmetic act sangkha chakwa som lian no siam to le drug and cosmetic rules 1945 ate chonin hemi ram hul dam doi chung chang hi chuan ziak lang ve ani tin india rama chonin department of ayush hianin a regulatory authority ate a zora te a siam ate hianin thu hi anei riau win ka hreboka ayush anti hianin e hi ayurvedic medicinal plan chung chang Unani Siddha homeopathy heta hi yoga anin ka hria hatiang kha ania e Ayurvedic te Unani Siddha homeopathy te po hianin medicinal plant natural compounds natural products te po kha an hmang thaina ni keima nga idana chuan humble personal opinion kan ti ve khanglanga ram hul dam doi hi adu apiang tan chuanin hei an ei pop pop tho soi thei kan nei lo ama ro chu thei chu ni se medical supervision hoya chuanin eya tha khatia a chan chu ei swal pal hi om ve theya allergic reaction om theya rashes asthma headache nausea vomiting diarrhea khang ti song sang kha om ve thei ani chu wang chuanin ke yang ai dana chuanin a thei chuan medical supervision hoya chuanin ei thei chu ni se tha khatia ma se mizorama chuan hi hil thei ani lemla hi chumi chuan chumi thlai chu chumi ram hul dam doi chumi ram hul dam doi chu chumi atan chuan a tha an tia kan tia kan ei mai ani khatia kha ania mizorama chuan a le lama chuan in huai deuh mai kan nia mizo te hi kan thil hriat chian lem lo pawh kan ei pop pop zela ole zawna ta kan kal leang ram hul dam doi le dam doi pa ngai hi an tho chak dan le mihring ei atana an him dana enge an dang lam na zawna wa tha em tero properties kazia ka heta hian kolom khatna second kolom a ram hul dam doi heta dam doi pa ngai an soi fiang ama sabera chonin a tho chak dan ram hul dam doi hi chun thok muang tang puinan thok muang min arai ram hul dam doi nia ram hul dam doi tanga siam nia thok chakra pan ti chonin oi om ka ti chi lo ni ke amaro chu dam doi pa ngai hi chu a thok rang ani tin side effect chung changa hi chonin ram hul dam doi te hianin side effect hi nei lo top an ni lo a amai ro chu dam doi pa ngai a hi chonin an nei tlem fe thung ani a safety le a toxicity mihring ei atan a him dana ei an dang lam na tia hi chuanin ram hul dam doi hi chu ma na tangin kan lo ei to ni a begin mizo te poi kan ei na sa ti ka hria ma na tangin kan lo ei to a dam pui kan tama tin adam ate testimony chiar tur hi a om teu boka scientific le clinical evidence hi ram hul dam doi tan hian tha em lo ma se heta ma na tang kan pi le pu te hun lai atanga kan lo ei to le kan lo dam pui to ni wang khanin i mi tam tak ngai dana chonin a him tura kan ngai vek ani an ngai dan kha ka va dem mi lo tin dam doi pa ngai a om ve le a dam doi pa ngai hi chu mihring ei atan a him nge him lo ti chu scientific le clinical evidence hi a om tha a tin mihring in ni khata a ei thei zat tur ang chi te poi an bituk veka he chu studies a om tha ni khabi kha ram hul dam doi le dam doi pa ngai an tho chak dan le mihring ei atan an him le him lo chung chang ka soi thei chu ni a dam doi pa ngai po doctor cho lo chuan ei lo tha antibiotic te hin lo mom pop pop zela in khosik hian khosik chu vai hritan hian ka ti na hritan chu virus wang ania doctor ina atu la ti lo chuan in antibiotic bacteria that tu bacteria that thei virus that thei lo antibiotic kha ei kha atu lo ni nakina video le kan la soi chho zelang heng hoi chuma ado le ram hul dam do hian side effect an em ni side effect himo achia le a tha soina atana man thei ve ve chu wang chonin ram hul dam doi hianin le dam doi pa ngai po hianin side effect an nei ani a tha zonga effect a oma a che zonga effect a om chu ram hul dam doi in side effect an nei min ti chuan nei e ti a chana ani chu wang chonin heta hianin thil ka soi fe duwa side effect ti ai chuan adverse effect ti turani adverse effect chu a chelam pang soina ani effect a ro po a chelam pang soina chu wang chuan ram hul dam doi hian adverse effect an nei em kan tenga adverse effect chu an nei ve tho ram hul dam doi then khat chuan kha thil om ze ani tin
ram hul dam doi hian adverse effect an em ne ni chila hang ka soi to ka lo soi khalan hi ka presentation hi mizo te na kan e na sat ho hi chuanin an nei lem lowem o ti zona ha kan ya chan chu dam doi pa ngai ba ka ram hul dam doi e bela dam pui ta te testimony hi soi to ang khanin chiar tu ra tam khop maya tuna ram hul dam doi adverse effect nei la hi ka lo edit chuan hi en example la tan chonin comfrey oma kava ephedra yohimbin lobelia aconite wormwood hei ho hi kan e sual chuan kan thin a khoi theya kan kal a khoi che theya an lung kan nerve te po khoi che theya tin bp sang an thlen ve theya stroke te po an thlen theya ni chu wa chuan mizo te hi kan huai ka ti to he tiang lampang a hian ke chu ni lo ke mang thawa azir thin te po an zir sang te te la an film khur te tel mai ni amaro chu thashim ti to mayang ram hul dam doi zong zong hi chuan adverse effect hi chu an nei lem lo maro chu adverse effect nei hi nom venia soi tong khanin ram hul dam doi hian chemical apaya khang chemical zinga po khanin alkaloids te glycosides kan ti ang chi te hi chu a toxic hi chu om ve thina ni film khur hi chu angai ve tho ole zona da ang ka leang ram hul dam doi le thlai pa ngai te hi engi an dang lam na hi chu ol sam la tuk ram hul dam doi chuanin mihringa natna tidam thei emo natna ti zia om thei emo natna om pal thei tur laka veng tu tur chemical a pai ani chu thlai pa ngai a ero chuanin a om ve lo khang chemical ho kha a pai ve lo chu andang lam na ni de umai tin ram hul dam doi namda gina ram hul dam doi anti mizo te na chok me anga kan rin hi e mai pol ai eng so thing purun var purun sen henga te po henin phyto compounds bioactive compounds tangkai lu tuk te hi anom veya heng hi mizo ho chon chok me angin kan ringa a thaphian a thaphian ke po purun sen hi ka se na sa thei kop maya ai eng te po soi tong han an tha ni akhadia ram hul dam doi le thlai pa ngai dang lam na tin thlai pa ngai shim hi a tangkai taloim ni ti khom the an tangkai vek pathian ni na adu taka siam ania tangkai nan nei vek a then chu in chung chei moi na den tangkai em em a khatiang te kha na ni kha an dang lam na chu ni ve deu mai ni zona dang le cho din ram hul dam doi hi tin reng dam doi ta na a man theim nge ni ya nan na ti dam thei bi kan nei tin reng dam doi ani lo kan ti thei ngot bik lo ani hi tak hi chu debate thamat ling ve den ka ria mizorama mani ram hul dam doi siam anom thina tin henga siam te na an han zor te ji a hian tin reng dam doi ani tia soyan om thina ni tin herbal supplements hi nutraceuticals te po kan tia heng zuar thin te po hian soitong hanin mizorama chuanin vestige herbal life orients kan ti chi ho te po lar ta tro lar polania heng zuar thin te hianin an han soi tak tak hi chuanin hami an product ram hul dam doi atanga an siam chua herbal product te kha an han soi tak tak hi chuanin tin reng dam doi a hi chuanin a chuak ti ti deuh thin ani ma se ram hul dam doi zinga hianin natna ti dam thei bik nei ero chu an om ve ti kha hriat tur ani example kan peleang quinine malaria dam doi tuna chuanin an la itho in ka hria quinine atang hianin chloroquine mefloquine te kha ron chuaka quinine hi Cinchona officinalis medicinal plant atanga isolate chu ani lak chu ani hei hi chu malaria tan artemisinin po artemisia annua hei po hi medicinal plant pakhat atanga lak chu ani ya malaria dam doi tho ani hei ho vinblastine vincristin le paclitaxel te hi cancer dam doi ania medicinal plant catharanthus roseus le texas brevifolia atanga isolate chu ania heng ram hul dam doi te hianin na ti dam thei bi kan nei ani amaro chu ram hul dam doi hianin chemical chi hrang hrang hi atam lutuk le bioactive compounds chi hrang hrang mi hring ta na thabok si hi atam lutuk awang hianin tin reng dam doi ani lo kha kan tingot thei bik lo a chan chu chemical pakhatin chumi chu at lo ti dam thei tin chemical a pai dang khan chumi chu lo ti dam ve thei bok ani he chemical hi an pai tam thei lutuk ani kha hria da tha bok ani ram hul dam doi hi man sualina hlo om em hlo om te re mai a toxic thei ni mihring ta na hlawm thei soi tang khanin alkaloids te glycolides te hianin kan ei sual emo a toxic chi kan ei chuanin thin te po khoi ve the kal te po khoi theia tin allergic reaction te po hi om ve thei ani phak theia kan vuna bol thei boka
tin allergic reaction ala om chi hei severe anaphylaxis kan tiang chi te po hi om ve theya tin drug interaction po hi hei po hi report om zeu zewa ram hul dam doi kan lo e ve ringo ta wang khan dam doi pa ngai kan e lai na tho kha a tho tu rang khan kan tho tir thei lo ni a khami a dam doi pa ngai chak na kha kan ba ti tlem thei ani tin dam doi pa ngai hi soi to ang khanin side effect kan nei ani amaro chu an side effect aya an that na kha a san zo ka wang khanin kan e ta khan ni maya ram hul dam doi kan lo e wang khanin khang dam doi pa ngai toxicity te po kha kan tum wang reng ni lo dam kan tum lu tuk na lama po khanin alo vati san ve thei ani khang te po ka drug interaction maya om ve a tin ram hul dam doi hi a misidentify thei ani ram hul dam doi kan zir chian don re re hian ke ni chuan hi ta botanical survey of india shillong a hianin scientist ten min identify sak thlap zela hei chumi ram hul dam doi chu ani nge ye tin min nen nge saka chumi no chuanin kan zir chiang chau thina kan hmang thina kan test thina ni ram hul dam doi hi en tir nan in ang deuh ming in ang deuh lo om ta se mel in ang deuh kha kha lo e suat pal ve theya ha misidentification kan tia dot le chuanin overdose thei soi tong khan dam doi pa ngai chu zir chian na atama khang an zir chian na tang khanin ni khata an e tur zat tin mishing taksari zonga tanga e tur zat bituk ang kha engkim kha a calculate chu vek theya engkim data om sa vek ani hei tak hi ram hul dam doi hianin a om lowa chu wang chuanin a chemical ram hul dam doi na a pai te po kha overdose na chance te po kha a om ve ani chu wang chuanin overdose te po kha a hlom ve tho chu wang chuan ram hul dam doi hi fan sualin a hlom em ti chuan hlom ve tho ram hul dam doi hi dam doi pa ngai ne na e kop theim hemi hi interesting soi to ang khanin toxicity le drug interaction kan soi to a tin drug interaction a hianin dam doi pa ngai le dam doi pa ngai e pol an drug interaction om theya tin dam doi le cho shrim shrim kan e po hian drug food interaction a om le theya hetami hi dam doi pa ngai le medicinal plant emo ram hul dam doi atanga herbal product kan siam shrim shrim ang e pol khan drug interaction kha a om ve thei ani tin dam doi le hei tu dam doi pa ngai le natna drug disease interaction kan tia tin dam doi pa ngai le allergy drug allergy interaction kan ti le maya tin e mishing a hianin gene omani heng kan gene hianin protein hiron and express thina khang gene te po kha drug nen hai a in interact vek thei ani chu wang chuan ram hul dam doi hi dam doi pa ngai ne na e kop thei em ti hi chu e kop thei chu a omang amaro chu e kop lo chi te po om don chu wang chuan heta tak hi chuanin phim khur a tha kha ti khop mai mi te po he miron zo thina ngoro kan lo zir chiang photang hi ka ti thin a chan chu dam doi pa ngai ani chuanin dat soi to hanin zir chian na ana sa to a an zir chiang na sa to a data le evidence heta scientific clinical kan ti chuan heta e oro anti ka soi fiang preclinical kan ti chuan mo ramsa ni mai heta clinical kan ti to chuan mihring soina anga han lo ngai ta mai ula klai tak kha lo import sai lo ka soi fia lok thei lo on the spot soi fia hai bok se mo chu wang chuanin e dam doi pa ngai hi chu clinical evidence hi om tha a amar zu ram hul dam doi tak hi a om tha lo ram hul dam doi common deuh te hi chu tina ashwagandha ti te chu om ve tho amaro chu aba hi chu om that lo lu to wa hianin e kop thei chu om amaro chu phim khura tha heta po hian chu wang chuan doctor ten dam doi an lo chaw chewa heta in then om ten hei poi e tel ro an lo ti ringot awa han e tel ringot kha a him lo mai thei ani kha tak khanin heng lama ami thiam te kha zo a tha atian ni chu ole scientist ten engtin nge ram hul dam doi te hi medicinal ram hul dam doi te medicinal effect an zir thin hei chu drug discovery and development lamania ke mani research ti na lampang interesting khop mai ama sabera chodin mo heta ram hul dam doi chung chang hriate traditional healers traditional practitioners kan tia kan pi le pu te kan va zota i ma na khanin enge in man thin cancer dam doi atan eng khai nge in man khai kha min sil ta ni medicinal ram hul dam doi chung chang min sil khan khoi kan tia ram hul dam doi ha kan la a heta lepa kan lo zir chiang ta lepa khanin kan zir chian nu khanin lepa hian kum thum kum nga vel te kan zir chian angai pho thina ni
medicinal plan hi chumit natna antinan zun thlum BP sang Alzheimer an tiang chi te khatiang tan khan atha ang ti kha kum thum kum vel kha heta lepa laboratory a zirfe kha angai photani chumi hnuwa chuanin a thai chung chang kan zir zo hnuwa chuanin ramsa kan medicinal plan kan ram hul dam do ha kan test le a ti chuanin ram hul dam doi kha heta ramsa kan test zo hnuwa khanin a hime ramsa po effective kan ti zo hnuwa heta mishing a khanin clinical trials nei tur khan thon chho le a ti chuanin mishing a clinical trials kha kumru kum sari vel an nei thina mishing pon mishing e tan pon a himalom an dam puyalom an ti hnuwa heta regulatory approval helama thu nei tu te khanan lo approve le thina ni chu omje chu scientist ten engting ram hul dam doi te hi medicinal effect an nei dan an zir thin kan ti chuan heta kan pi le pu te tang khan information kha an lam ma support khata tang an lak ma support tang khan ti khan in zoi zoi khan in kan ti thei chaw ni chu wang chuan in kan pi le pu te le he tiang laman knowledge nei te hi an hlu tak zet zet ani an tangkai tak zet zet ani tin damdoi pakhat mu chuanan hianin kumsawm panga vel pe angai thina khami kumsawm panga chung khan damdoi pakhat ringot atan khan 1.3 billion hi a chaw rwala lakin 1.3 billion US dollars ang chi hi a chaw rwala a average lakin an siang thina ni poisa ngai tam thei tuk chu wa chon damdoi thar hi a mu chaw zung zung thei lawa damdoi thar mu chaw po hi a hau taka tin helaya in hmuang hianin keini research ti na chu helai level hi ani kan research ti na hi hemi level pan hi ani a interesting rualin a har sa ve thi khop mai chang chuan ole ati zong kha tu tum video ka ran ti chho thei che chu ni a bluetooth earphone mangten kan ti ve china eng tak ang mo ole ti zong kha tu tum video ka ran siam thei te chu ni mula sakawain khalo me ma